Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. You kenapa Matkel? Celeng ngegek sulara aku belandai. Lima ke bati-bati nama deke. Kita i Belanda. No Matkel. Pada cesai tahan Belanda. Iwa agar mempau. Wih. You Matkel. You kedua-dua sekali. Kenapa you kentuk kiai? Diwatung ke Belanda. Iku di Belanda. Naule sisa-sisaan Erdin termasuk. Masalahnya bau sekali Matkel. Kau ke Belanda. Sama natu bau natu nu kau. Pernah. Belanda. Apa Matkel? You mau kentuk kiai lagi? Ih, ke Belanda. Napa ke tu ki kaci je? Tu lima seni lo meturi ko. Terus apa? Karoi kita dari. Apa Matkel? You mau apa nggak lagi? No Matkel, ayo tidak mau ikut. Ah, habela. Minta panga kak katui ke Belanda. Ih, sele di mana? No Matkel, kan biasanya begitu. Pada sama Belanda. Kita pada mana kita minta panga ki. Terus you mau apa Matkel? Lihat daratnya orang. Ah, ya ru. Makanan kali ngaki yolo, ndak polo ceritai. Ih, ku sedih Belanda cuy ku kui kai. Misingi gadar ya. Daratnya Haji Bar. Pura sih tak nataneng di Belanda. Terus kenapa? Pasti tapi Pak Jama jibarinya Nade tu nolek jagain aku lali nami. Oh, maksud you mau kerja di sini? Ah, ya matu naruh Belanda. Daripada kiri kanan itu lilo joka digabuk buat tu. Si mata pengeluaran memang terus diga pemasukan. Kang mak Jama kikui. Aduh, Matkel. You tidak usah kerja di daratnya Haji Baring. Magi Belanda. Gajinya saja Panggu belum dikasih-kasih sampai sekarang. Makanya Panggu pergi merantau. Lain le panggut letu iya Belanda. La panggut ke dia aja pak mata aku Haji Baring. Nak ko iya deno ajak aku Haji Baring pak dina. Kalau mana tu seledi. Bisa ga? Dia tahu Haji Baring ku ya. Ya nero sampai 3 hari aja ya. Langsung melamar. Ah, kasi nahala na na isipat dua yaro. Barang kasi pat tujuh na lo kasulangin dari kuro. Di mito gaya ro dua yaro. Juru nu kat Belanda ya. Hei, lo kumaga. Dek, maji dek. De, ma lo kasulangin dari. Dek, Haji. Belanda tuh. Magi pengkutan mata makro. Iyo. Ih, ko Belanda. Taku masuk kuy. Ih, kesuruh ko mata ko tuh. Matkel. You tadi yang suruh ay masuk. Tak masuk mata. Asuk ko. Dia suruh ko mata Belanda, suruh mencuru. Kumegati. Suko. Ah, curu ni kondaro. Nabangka-bangkan sapo. Iko si Pak dua mau benak-benak metoko kampung. Liu betak no. Kecak-kecak jari topak. Ide Haji. Dikasih elok mawa sengan ni. Anu aga ha, anu ke tu. Pelalu ke mencari Haji. Pak gulung cek Belanda Matkel. Matul ke tu. Hah. Oke Haji. Pak pura si kita mak darah. Otomatis butuh ki Pak Jama. Pak Jamaga waseng. Aga lo pakai gaji aku. Daung. Wah, sangat malupun ni dari ajing kena masalah nah. Kaduit nah.
Deulei pajama aku. Haji, tolong kak kasih Haji. Daripada kiri kanan kak lo sir mendak dega buah-buah aku kangin pak jama kak aku Deulei. Ya lagi wasele na dar dek na gena. Haji, tolong nak kasih siagi. Mana mak nandri mi agi arika asal mak jama kak aku. Magelo ka pa ko jama-jama na sifat dua. Apa masih mau pak mi tay. Iya suruh kan enti beneko. Oh iya pale. Tapi harus kau tes. Apa kalau kau mak jam aku dari harus dites tahu Lo Raji, mana tes agak kah yang jelas nama jama kak kuy. Baik Belanda tuh. Kismat kul. Ayo pale cocok nih. Cana mai. Mana? Katanya you tidak takut sama Haji Baring. Memang dia mah tak ku Haji. Cuma ya lo kimat 77. Jadi harus kimat cek kilo nah. Mai ke baca-bacaan Belanda cek no. Tiyo sendal ke si wali ma peri-peri tu nak lo lama pada lenyek lalu si wali sendal pakai hana taruh ulu sisa dua malenya sisa dia sendal asuna si wali boleh lari yang sendal mai tak pakai nak dua kata mi apa kata nikoi iku ti kasih si wali jumpa dia sih oke wah lupa lalu si kata ni posisi bola. Pura HP ku kunci boleh lalu. Lalu dimundur segitu. Kembere. Lihat aja. Di sekiwa yai. Awi, Belanda. Ya milih seki. Geli gampang aja. Pakai sinru. Masuk na sih. Pak he. Ya sinru deh. Alalingang iwae. Napa wae natar kembere deh. Ce. Bagi nama masih sama aku aja. Belanda lagi biasa tuh na menjajah. Dan apa aku tuh perintah. Prajurit deh tuh kaget tes pakun. Hei, beda prajurit beda pertanian ya tes pertanian Alah kau macam apa dek? Lo Haji, tapi ya masuk tu. Magi nawas tania pantai langsung ya perlu. Aja, aku tak mau jalan aja dia ya. Yo baik Haji, yo, bah, elo ka, Belanda, kero ku kati. Oke. Hey, ya tu beret timai. Wah, Haji. Kau masih taruh ya. No. No, mesin ruah Hai, mamai. Mahagapin apa ner Belanda? Yusi. Yusi kutu. Agak tuh, baik bulan anu riku Oh, Nure. Wah. Iku sedih Nure. Kata selesai toko. Nure. Nure politik. pakai Nure.
Lega di itu dah itu. Surat tu dah lo ke kurung. Aku Lau kawa semai. Elo kama pada. Pa ya cek engkal wang ngujui. Kalau nang uji tu ya. Masuk ke ya engkal wasuroi. Kalau masuro. Apa lo si punya teman-teman? Jadi mamelok tu nak ko kaki sekeluarga mak kupu-kupu bola itu. Pak acara ya acara. Wak banta maga nawa sang acara ta. Puh, ada nang kamu TV. Kusuk di sembarat tu. Intina ya yang penting kan lo tu dah korosi gopo. Go bola aman itu. Masalah na diri sa kada maga na tu mai. Aga tu mai. Awa, aja na may pura ka kopi. Jangan Ikaw alam may pura ko kopi. Peri-peri ka nore. Elo mo piwoli sa puya ka chikani. Mega mo pa. Iya lo to ka masu. Bapak na, assalamualaikum. Ikaw na dyan, nas puli-puli may magpadang pa diri sa kada maga tu mai. Maga tu. Oh, cek, dia mani garo. Alali lo kan. Tadi gar penuh nih. Pak cek, dia mani. Gati lo. Jama-jama ngagi pajai itu pajai. Pakatos ya. Iya Jama ji. jama. Lo gimana jama tapi beri iya. Mapadan aku pa bibi-bibi ki. Ini semua kan maksud na ya utes kako. Uji kesabaran nu. Tapi ay dek gaga tadi gaga. Metode kesabaran nu. Pak Haji sabar. Belandai keru. Haji, belandai dia sabar. Sa nung sempe Tul Haji. Haji. Tul belanda. Haji. Haji. Bulana tu gapak cikali ku ya. Anu re ku tu haro. Ai sapo ku. Oh sapo. Assalamualaikum. Oh sapo. Assalamualaikum. Oh sapo. Kami ke pun na boleh ya. Tak buka apa minta pintu na. Oh sapo. Kamu alak kilo re. Ini hagi ala ko banta. Cah. Bola tak hak kilo re. Jadi kuru din re ka bola. Tanya bola aku ko banta ke rumah bola aku. Bola ano pa cikali ku rumah. Cah. Sugi toki bayi dia anu re. Kau tu na. Tanya bola aku ko banta. Wah, ajak na re. Ku sedih. Dia nama mu tu. Nama kawit makurelo ya suroi Joka kami tahu Bapak na. Iku na pa pawon ko cikali na. Assalamualaikum. Lihat tu pak kamera cah. Bebe na to yar makun relo iboting ko banta. Nalipo na mabanta na taro. Niya ako ilo ka mamila do asili titi ko. Oh cikali. Sige, ulit cikali. Tanya lah Yusman. Anak apa? Baco. Wala na kayo sumakoy. Oh, tani ya. Cah. Ko hapay anak na. Lupo na to na. Nalitig ka ba paano? Sige, tumato ya. Tumato ni minumata. Apa sih wasat baco? Iko manipay pa ang paano na. Kada kung kawa banta, lumapada kumay, letita. Kada ilo masuro na ya cede. Pa
Napa tu ingka jodoh nak kasih. Sana tanya bola news makku. Ai. Dia malalit tu bacu. Kami setu anak muda ku bangsa anu na. Ai nak puji maroca. Ya naruset di tak tu anu malalit tu. Bermasalah tu kan mengitu matu ya. Pengumuman ni bapak baca na. Lu naro list buat apa petan ni. Terakhir tu bola anu bawa ngoju ya. Bah, assalamualaikum. Elok ni hacap weh. Sisi ngalawan ni.